Pepa. Ovo je moj mlađi brat Đorđe. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Vožnja vlakom. Danas Pepa i njezini prijatelji idu na vožnju vlakom. Gospodin Zec je voditelj stanice. Koliko karata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 karata za djecu i jednu za odrasle, molim. Djeco, pazite da ne izgubite karte. Mogu li vidjeti vaše karte, molim? Izgubio sam kartu. O, dragi Doni, moraš biti malo pažljiviji. Tu je tvoja karta. I drugi put je nemoj izgubiti. Evo, dolazi vlak. Ču-ču. Gospođa Zečica je vlakovođa. Ukrcavanje! Hurra! Čihuhu, čihuhu, čuje se naš vlak. Čihuhu, čihuhu, taj zvuk se pozna svak. Evo vaših radnih listića. Djeca trebaju obilježiti sve što se nalazi na radnom listiću. Brod. Signalni semafor. I tunel. Ja vidim stabla. Jesu li stabla na listiću? Ne. Ja vidim oblake. A jesu li oblaci na listiću? Ne. Ja vidim Denijevog djeda. Zdravo svima! Zdravo, djede! Je li Denijev djed na listiću? Šašava Pepa, moj djed ne može biti na listiću. Ali on upravlja brodom. A brod je na listiću. Hurra! Djeca su označila brod na svojim radnim listićima. Karte, molim. Gospodin Zec je došao pregledati karte. Mislim da sam izgubio kartu. Ojoj, ojoj. Tu ti je karta, Doni. Sjedio si na njoj. Probaj je ne izgubiti ponovo, Doni. Uzbrdo je vlak malo usporio. A nizbrdo je ubrzao. Gospođo Gizela, ne osjećam se dobro. Mogu li doći naprijed? U redu, Doni. Možeš doći na početak vlaka. Da, molim vas. Didam, 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 didam. Jej! Zdravo, Doni. Nije ti dobro? Želiš li malo probati voziti vlak? Da, molim vas. Čihuhu, čihuhu, čuje se naš vlak. Čihuhu, čihuhu, taj zvuk se pozna svak. Signalni semafor. On je na listiću. Hurra! Djeca su obilježila signalni semafor na radnim listićima. Signal je zaustavio vlak, tako da netko važan može proći. To je gospođa Patka s prijateljima. Au, još uvijek nismo vidjeli tunel. Pao je mrak. U tunelu smo. Tunel je bio posljednji na radnim listićima. Zadnja stanica. Promjena. Izlazimo svi. Ali, madam Gizela, kako ćemo se vratiti doma? Ho, Pepa, vratili smo se odakle smo krenuli. Vlak je obišao veliki krug. Karte, molim. Doni je ponovo izgubio kartu. Doni, možeš li mi vratiti kapu natrag? Tu je Donijeva karta. O, tu sam je stavio.